Sveiki, милее! Добрый день, мои слушатели литовского языка! Сегодня мы с вами отправимся в деревню. Да, не послышалось вам. Именно едем с вами в деревню. И постараюсь вам дать лексику, которая связана с этой темой. Vasara кайме. Когда? Лето, vasara кайме, лето в деревне. Когда только мы слышим вопросительное слово «когда», напоминаю вам, в литовском языке используется четвертый падеж винительный. Когда vasara, birželį, rugpjūtį, когда vasara, когда rudenį, когда žiemą, kada pavasarį. Gerai, kaimas ir kur kaime, da, где kaime. Važiuoti į kaimą, važiuoti į gamtą, gyventi kaime. Посмотрим все, которые возможны глаголы. С деревни atostogauti kaime, pasilikti kaime, aplankyti gimines irgi kaime, būti kaime ir būti gamtoje, быть в деревне и быть на природе. Еще раз посмотрим, да, которые слова связаны с деревней, да. Važiuoti į kaimą, važiuoti į gamtą, gyventi kaime, atostogauti kaime, pasilikti kaime, aplankyti gimines, būti kaime ir būti gamtoje. Ir toks klausimas, ar gražu jums kaime vasarą? Ar gražу jums kaime vasarą? Нравится ли вам, красиво ли вам в деревне и летом? Man labai gražu, man labai patinka kaimas. Gyvulių ūkis, скотный двор, ну и, конечно, naminiai gyvūнai, домашние животные, naminiai gyvūnai. Так, и тут, конечно, arklys, да, karvė, ožka, ožys, avis, kiaulė, žąsis, triušis, višта, gaidys, viščiukai. Ну, вот такие скотным двор у нас. Арклис, еще раз, повторяйте за мной. Арклис, карвė, ožka, ožys, avis, kiaulė, žąsis, triušis, višта, gaidys ir viščiukai. Вопрос. Тили кеуля гиля шакни кнеса. И как это вы переведете на русский язык? Тили кеуля гиля шакни кнеса. Да, тили кеуля тихая свинья, гиля шагни кнеса, да. Черти в омуте водятся или тихая свинья глубокую роет. Да, шагни по-литовски это шакнес, выпало это слово. В цветах есть верхушки, и внизу в земле корешки, вот корни, да, глубокую, да, корень роет. Тиликеуля гиляшакни книса. И попробуйте сказать следующую скороговорку, как šešios žąsys su šešiais žąsiukais. Šešios žąsys su šešiais žąsiukais. Есть вариант и žąsyčiais, но самый простой šešios žąsys su šešiais žąsiukais. И следующие слова, да, глаголы, относящиеся к животным, да, mylėti gyvūnus, любить животных, šerti gyvūnus, да, кормить, glostyti gyvūnus, rūpintis gyvūnais, vilna, шерсть, канопа, копыта, уодега, хвост, ūsas, уст, лятина, лапа, коя, нога. Еще раз вернемся к этой лексике, да. Mylėti gyvūnus, šerti gyvūnus, glostyti gyvūnus, rūpintis gyvūnais. Дальше. Vilna, kanopa, uodega, ūsas, letena ir koja. Derlius. И, конечно, деревня всегда ассоциация derlius, да, урожай. Derlius. Sodinti, persodinti, rauti ir iškasti. Sodinti, садить, persodinti, пересадить, рауты, ну да, или вытаскивать еще, вытягивать, полоть, рауты.
iškasti, выкопать. Но kasti bulves, да, копать картошку, кasti, iškasti bulves. Laistyti, auginti, prižiūrėti, ухаживать, derlius, rinkti derlių, собирать урожай ir sezonas. Sezonas prasideda arba užsibaigia. Ir kaip jums atrodo dabar sezonas prasideda ar užsibaigia? Man atrodo, dabar yra ruduo ir turbūt sezonas tik užsibaigė jau, ne? Pavasarį. Kada pavasarį prasideda ir rudenį užsibaigia. Derlius. Следующая слова. Miškas ir miške, eiti į mišką, da? Rinkti uogas arba uogauti. Ir kokios uogos? Žemuogės, mėlynės, avietės, bruknės ir spanguolės. Dar kartelį, еще раз, eiti į mišką, rinkti uogas arba uogauti. Žemuogės, mėlynės, avietės, bruknės ir spanguolės. Rinkti grybus ir grybauti, ne? Uogas уогauti, rinkti uogas, uogauti, rinkti grybus, grybauti. И еще есть такой глагол, как решутauti, rinkti, решуту, собирать, орехи, решутauti. Еще какое хотела вам лексику дать? Пева, поле, да, лук, пева, поле больше всего, да, поле, лук. Išeiti į laukus, выйти в поле, лаванду laukai, да, с лавандой, так и хочется с лавандой сказать, лаванду laukai, агуана, ругягелės. Да, васильки, множественное число должно быть, ругей, рожь и руgių laukas, да, поле, ржаное поле, kviečiai, пшеница, и kviečių laukas, где пшеница засеяна, поле с пшеницей. Рамуня– это ромашка. Еще раз с вами. Пева. Išeiti į laukus, levandų laukai, aguona, rugiagėlės, rugiai, rugių laukas, kviečiai, kviečių laukas ir ramunė. Ramunė. Man labai patinka rugiagėlės ir ramunė. Очень нравится ромашка и василек, ругягелės, ругягелės. Но išeiti su vaiku į lauką, выйти с ребенком во двор или на улицу, да, чтобы не путать и laukus, да, множественное число, и lauką, на улицу. Ir žiūrime, ką mes galim dar sutikti kaime. Skruzdėlė, да, skruzdėlė ir skruzdėlynas. Да, знаете, национальное почти литовское сладость есть skruzdėlynas. Pirog. Skruzdėlė ir skruzdėlynas, drugelis, laumžirgis, varlė, uodas, kirminas, žiogas ir boružėlė. Давайте еще раз с вами повторим эти слова. Skruzdėlynas, skruzdėlė, kirminas, drugelis, varlė, žiogas, laumžirgis, uodas ir boružėlė. Toliau einam. Žolė. Žolė žaliuoja. Tik tai žolė gali būti, bet ir piktžolė. Ir тут reikia rauti, išrauti piktžolės, да, išrauti, да, полоть или выкопать сорняк, ravėti, полоть. Medis, krūmas, gėlė, skinti gėles. Kvepėti, koks skanus kvapas, какой вкусный запах. Uostyti gėles. Еще раз. Žolė, tai čia yra žalia žolė ir žolė žaliuoja. Piktžolė. Nematau piktžoliuko, išrauti piktžolės, ravėti. Medis, krūmas, kažkur tai čia turi būti krūmas, gėlė ir gėlynas, skinti gėlės, rvat cvitai, kvepėti ir koks skanus kvapas ir uostyti gėlės, да, uostyti. Uoslė – это нюх, да, uostyti gėlės. Toliau žiūrime. Ar buvote kaime? Kada paskutinį kartą buvote kaime? Ir kur yra jūsų kaimas? Три вопроса. Ar buvote kaime? Aš šiais metais dar nebuvau kaime. Pavasarį buvau, bet vasarą dar nebuvau kaime.
Kada paskutinį kartą aš buvau pavasarį, bet galbūt kas nors buvo birželį, kas nors liepą, o gal kas nors buvo rugpjūtį kaime. Kur yra jūsų kaimas? Aha, prisiminkite, kur yra jūsų kaimas. Ir paskutinis, aš buvau šią vasarą kaime, da? Nu, dėja, aš nebuvau šią vasarą kaime. Да и viskas, ką norėjau jums šiandien pasakyti. Это на все, мои дорогие. Хочу вас поздравить с наступлением осени, с 1 сентября. Ваши детки, у многих пошли в школу. Новый учебный год с началом учебного года. Пусть будет он для вас успешным, радостным, счастливым. И будьте счастливы. На этом сегодня все. И кимоно милее.